ia lava lo tātou atua, o ia whapeona te mai lo tō soifua, ia malo nei ola vai le nei fo ia fiafi, e le alofa maleanga le leo lo tātou atua, le atua o Abraamo, le atua o Isaako, ma le atua o Iakopo, le paia o Israelu, Iesu Keriso, lo tātou o liki mo lo tātou whaaola, o te whaatalo whaantu ia te o tau, Kevin Uluiva le nei, pe a whai o lea whatoa e a whea nunga le tātou lau pepa nei, whaatalo whatua ia te o tau umalaba le swafa manu malo Iesu Keriso. I au nā le atua, ia o wharetua, ia le ngata fo i leo le whanau, ia le ngata fo i le whaatalo whatua i tō asina sina o se tātou watanu, ia a whaatasei fo i la ma le malosi o le no, ma futa mai, ia ma pāanga māsani a le tātou a poloka lame o te whaatalo whatua ia te o tau uso mātutua ia Keriso, ia o fia lava le loto e au na ia te o tau, e asu atu sina i puvai i whaaleanganga, ia e fesoasoani lau sa valinga whaaleanganga, i la paulo o tātou i lo whaale atoa, o te le iloa mea uma, ia e wha mawalalo lava le loto, ia ma whaalango i le anganga o le atua, ia fesoasoani mai lo nei vai, ia ma whaiona maua, ia ma hao ia ma hao ina fo ila na fionga, ia whaamalia ina le atua, ina ia awane i mawhai o na whaasesehina ia oe maa ue ala i te leo o ngā matulanga ia ai te tatalo i lea tua i tatala lau whanongo tatala fo i o mata whaaleanganga ina ia mawhai o na o ani tala o te whai atua i le tu sahai marfina ngalo o lea tua po ni o wamanatu ia whapeona te puni e lea nganga o lea tua utalinga awane e langona ia whapeo o na tatala o mata whaaleanganga ia e langona na o le leo o lea tua ia avelo na nganga i moli mau i lo nganga wa fo ini mea o te tala noa to i le nei a fiafi ia whapeo na mailo roto amen ia whaatanga lo roto e tala noa ia le upo lea tua pe lava no whai atu le telo teimi whaalongo ina ia e malama ai awane e whaalongo i te whinau it's two different things pe no foi atu le tele o taimi i isi taimi o lau malama lava na mata upu ma whaingo o fio o lau tātou wa ai atu ai a o le whainga tā ia ono nisi o tūlanga na o ina i tātou ma tūlanga ia hey man if you know it's in the Bible let's humble ourselves and correct ourselves hey man te lo tangata wha maulalo le na o tangata o le tele fo i o mea no utali tonu ia uia ina ua ova ai atu tuspa ia amen ko sui a ko ala fiolo o fa atu si dilo muli le mele fa mel tu spa ia ma o onga lo o mana tu si e tona fiong pa ia le tua e la via ina ia ona fa mertala tu spa ia o mele taimi e o ese tangata mai le fa tua amen ia ka kere manga o ka ia la via le meanga o ese ma fa tua ona o onga se amen me fo le te fa ia to ia uia o tu la fiong pa ia le tua o te tatala la uia fo fa longo tatala lo loto ia e loa mai lava o ia mai le atua amen me folo te fai atu ai au e te taritonu no o fai atu ai ia e taritonu ona na e fai tau i tonu tu spa ia o le fiafi le nei fa maulalo lo loto ia ma tu ina hatu tātou no mo le atua fe soasoani mai ia ono mata upu nei e sa o ni se tarito inga mata upu fa penei one tupo i finaunga amen peitai o le au le ture na ono te mana o fa ilo atu le mele o te tonu ia mai na fiong pa ia le tua a tonu e fiso soan o te iloa o le a fiso soan ia te oi
Amen. O ele se atonu o le afe so so nia te oi. Pe wale upa tu spa ia fo mai a e lo le mea moni. Fa sa o loto o le mea moni. Amen. Tato talo le tuan matou ta ma. A vala au ila o fio i lo manganga. Se efe so so ani mai ta mai lo nei vai vai. Fa se e a o ma fa tonu ma a o i mai te i matou la upu fa i lo la upu ta ma feta laila o fio le nei ne fi lo manganga pa ia. Tama a o tala no tama ia na tia o nei tama ai feta lai oi au mai manatu tama ia fa piono Sofia ai lo nei tangata e tala no ile mea moni au nei fa se ina lau fana o le se upu ele mai ate o tama se e tau fio lo mutu au nei o tau tala ai tama ai tau o mea no o fa longo ai tama mai la o fio ia fa piono o ma o ai tama e tusa ma o fionga tama ia fa piono mo fo ia lau fanau ia le loto le lei le loto mama ia fa longo ia talia lau upu ina ia vei matou matangata fo ia e fio mai o umo na tapena ino matou tangata ono le suafo o Iesu o le mavala au tuai nei. Amen. Amen. Hallelujah. O te iloa. Ile tūlanga o lo iei nei le tātou mata upo. Le tātou ilunga o le tatalo. Mo le sila fia. O le tātou te ilunga o le tatalo. Peitai. Wa utanga o tau faa se te isi me le tātou mata upo i. Se ona lena na tātou ilo umalava lona mafua anga. E mafua ona o sau i se i tau mawhai e toso se pā fo i le pui mai ai oe mai le a felafo ina leo o yo manatu e tusa matu langa i le sa pati mana mataha upu i mea ai. Ono se tasi o to tele nisi wa message mai wa tau teva i le mataha upu lea. So I'm still on that because o te mana o e fuli umatama i maa nei ma fo e wha pa uani ani le tātou mataha upu ina ia mawhai ona eiloa o oio le tangata sa o loto ia Keriso. Ina ua o te iloa o stasi o mataha upu o lo o whai eifi naunga pa this is my part, i le fion pa ia le atua. O te le mana o te iloa le leo mamoe le angi le keime sa o le luko. Amen. A ona finau sau foi no tu e toso le pa. Amen. E toso le pa foi lele. O te pui foi ia uia le sa o tonga o mai e Keriso. Amen. So le ala foi na o lo toma fai o te toe alu tono le mata upulea. Ona la o le vaiaso le na tene ia manisi o vaiaso. Sa o tala norma o au mai le tu le tali tonu le si tu. O le si mau mi tātou fo le lango tātou i tūpa o le fiafire nei. E iai mau na au mai le tū lea. Foi mai o te alu te va ai, which is wa umano o va ai. O le fiafire nei, lea la tātou o i le mau le na. Amen. Tātou te oe au mai le mau le na, ma tātou tala noa i loa la, po fia sa o ala lona sa onga, o le ha fo ia. Is that alright with you guys? Amen. O le si tū fo i tala noa i le neia fiafi, mo le si le fia tātou atu no. O le sa ufa pe tu le tātou Bible study nunga le private page. Ai ele o mau alawa so file mu o mai la fiafi nei. E ala le ile fa a private tātou Bible study ona o lo fa na no ta inga. I ho ole upo le tu so stangata lava, ma ia mala mai so sesi. Amen. O le fu if you know e fai fu tātou Bible study ma tu langa umai le to ngia se tupe. Why not? Fa you know, i to tele ni tangata o toile upo le tua. Ai o le fa na no ta inga. O te tatalo i le atua, ia pa ule ele upu ele lei. I'm telling you, o le upu le atua a ele whaia, e te le manuia. Wa umani mea i tatala no tuai. If you're not a doer of the word, ele se winga. Mea nai la ino whaia tu, i o tau whaia upu le atua. Tai tau le tatou o su ele fiong pa ia le atua. Amen. Ole, ina ua o tala no le vai aso le na te nei. To a tele i o nisi na, nisi o auso, fo ilea i lango fo li sa pati. Sa fa peona la to message me te au le tusi nei e Peru. Ia e relate la na ile tusi ai fo inicio tusi tuar fa alinga. Amen. Guys, o le ira tātou mta upu le fiafili nei, ai se walu mua e tala mua le mta upu le. Fo e fa pa wani ani le tātou mta upu le fiafili nei. Ina ia e loa. Peno o fai atu, e le fa au le tusi pa ia. E fa au le tangata na fai tau tu spaia. Pe fa au tali tonunga na fai tau tu spaia. Amen. O le maula lea. Amen. Talo mai mo hau nea fiafi, talo tu fo i mo outou. Amen. Le la tatou o e fai tau. Ona e tele na au mai i lunga i teimi e tala no i nel mta upu lea. Ona
Ona quote mai lola ia pela lena ilva aso len tenei. To tele yo ila to no quotinga man foi upulea. A le lola la walu tala no ile fiafi nei. Se ita to va ai, le ala e fa masino mai. Le foi la tato wo va aia. I to tonu le tusile, le au mai so. I tonu le tusile e peru. Le tala no i fo sa pati. Tato wo fai tau mua. Ono tango la ia breakdown natu. Ia wa fo ilo malam lama anga ia malau mai moanga fo ne fiafi. Ai me se fo se meo le a e mo mai tonu tato onga. Amen. I tonu e peru fa. Fai mai. Ole nei ia tato fe ina ua tuuina mai bea ole upu ua fola mai ia sa watu wai i lona malolonga ne iaiso outou e whaaleo o atu iai. Amen. O foi upu mua. Fa mai o tātou sao atu le malolonga o le li. Amen. O tātou loa lena fai mai e o le lena tala noa i le sa pati wha api o le aso na maloloa i le atua. Amen. O lea lai tala noa le tusi lea e peru. Le tala noa fa mai fai upu mua. Lea nai te fai tau mai fa mai. O le nei ia tātou fe ina ia tuuina mai bea o le upu ua fola mai ia sao atu wai i lona malolonga ne iaiso outou e whaaleo o atu iai fai upu e lua. Awa foi ua tala ina mai i tātou i le tala le lei e pei o i lātou. A ua lea o ngā le upu na lātou whaalongolongo iai. Ina ua le whaatatau wina ma le whaatuatua i e na whaalongolongo iai wha upo tolu. A wā tātou te sao atu i le malolonga o i tātou o e ua whaatuatua, pei ona whetalai mai o ia, pei ona o tātou i lo uita, lātou te le sao atu lava i lo malolonga, o le malolonga lava lea i le ngā luenga na whaia ina ua uma o na whaavahina o le lalolangi whai upo e whaa. A wā ua whai mai le tasi upu i le aso fitu, ua whaapea mai na malolo fo i le atua i le aso fitu i ana ngā luenga uma. Ua toi whaapea fo i le nei upu, la tau te le sao atu lava i lou malolonga. Foi upu e ono, o le nei ua tuuina mai bea ona ia sao atu i ai o isi. Mona ua le sao atu i ai o e na mua i tala ina i ai le tala le lei, ona o le whaalongo ngata. Whamele le whai upo e fitu, ona toe tu upo ai lea o ia i le tasi aso i lana na whetalaia mai e tāvita o le aso nei ina ua mawai o ia tausanga e tele, pei ona whetalai mai, o le aso nei, a whaitou te whaalongo ai i lona si ufofonga, aua tau te whaamaha a yo o tau loto. Whamere whai upo e walu, awa ana whaao e Iosua ia i la tau i le malolonga, po ua le toi ta uina e le atua o se tasi aso. Whai upo iwa, o le nei, ua tuuina mai pea o le malolonga whaasa pati mo tangata o le atua. A wā o le ua sao atu i lona malolonga, ua malolo foi o ia i ana lava ngā luenga. Whaapei o le atua i ana lava o le nei, i nā tātou fina uia, ina ia sao atu i le nā malolonga, ne i aise tasi e pa u i lona wha o ao, i lo la tau whaalonga tā. Amen. O to tonu la foi upu le mai foi upu mua tau foi upu sfumartasi. O le to atele o ila tonu fai mai e te au. Kevin, va aila i le mata upu le, lai tala noa i le sāpati. E te tauna tātou sao to le malolonga o le li. Amen. Vi ia le atua, le lau fai atu. I to tonu le fai upu le nā. Aua ne i whaaseina o tau. O ngai le i uma le tusi. E le sau mai foi upu mua ngaka foi upu sfumarkasi. Tu so lawa o mai oto mai na o le vaenga i le afo le vaenga mua. Ai ki ai ko le vaenga sfulu lu e lunga i la longa kala ngo ia Iesu. Le la tato wa fai tau pe no wanu la e afo e tala mua foi upu i lunga. But now o lewa au mai le afo le afo le fa matala mai le tusia e Peru. Mana tua o tau e Peru tangata e Peru, nā lava tu te whaitau fo iai. O lena whaitau mai i lunga, le la umatatu e o iai, ai whamai whai upas fulma le lua, wa lena lo fi nau me tea umani ta upu mua, i whai upu mua e tau le whai upu e
e sfumatasi. Amen. Le la tātou o e whaitau. Po o le lesi resto lea. Ole tusi foi mai. A wā olo o ola le fionga le atua. Olo o matuanga lue foi. Olo o sili foi lo na maai I pelu uma e whaatau maai tu. Olo o vai foi o lava I le vai e se ino le loto o male anganga. O le ngau ngatino foi ma ano o iwi. Olo o whaamasino foi ma natu ma filifilinga o le loto. E le lilo foi se tasi mea na whaia iona luma, a ua ta atia fua ma ua haliani mai o mea umalava I lana sila whanga. Tātou te tau atu ia te hia, a tātou ha mio. Peusuman wha foi mai, ole nei, ua ia I tātou le whai tau langa sili. Si, lena tala noa I lunga, o lana au mai le ata o le whenga inga tuwai. A o tala noa lai le malologa lana au mai le ato le sapati lena tatou faitau tu e foi mai na au mai fo le sapati e le ia fo mai le atua e tau te le o ai lo malologa a o le tatou e faitau le si le akoanga o le kusi peno fai atu e le fa au le tusi pa ia e fa au le tatou nunga lena o oto mai ana o le foi upo le tusi pa ia e make sense le latou a onga ai a tātou whaitau atoanga le tusi. E se ale mea le kalango e le kusi. Whai mai le whai upasuma lima. A wā ele I ate I tātou se whaitau langa sili. Ele ma whaia ona ti ngā alofa whaatasi mai tātou. Io tātou vai. A ua whaoso ina oia I mea uma pei o I tātou. A ua le I se anga sala I ate ia. Whai upasuru ono. O le mea lea. Ia tātou whaalata tuai ma le whaamalosi. I le nofo a li o le alofa tū noa. Ina ia alofa ina ai o I tātou. Ia maua ai fo I le alofa tū noa e whesoso ani mai I ona aso. E tatau ai. A whaau aura lau whaitau le whai upu I mta upu e 5. Mta upu e 1. Mta upu e 7. Na e loa lai. It's nothing to talk about Sabbath. Ele ima se me o tala noa ni metau sabati. Ole si tu te mana o I e malama I le tusi lea. Ono o le tusi lea. O le wa tele na lau mai o kau fai comment mai tangata ia foi initial au so fai mai se sele mea leo na o Iesu ai au mai le tusi la a le la tato o te fai tau le la utanga e vatu ia te oe le context o le tusi amen le la tato e fo itua le la walu e a fo fa pa o ngiangi ro la tato le tato wa fo le tato mta upu fai mai fai upu fa a wā ua whai mai le tasi upu I le aso fitu, ua whaapea mai na malolo fo I le atua I le aso fitu I ana ngaruenga uma. Ua toi whaapea fo I le nei upu, la tau te le sao atu lava I lo malolonga. You see, na au mai le sapati, ai le I sao lava I le malolonga o le li. Amen. O le lava e ta ume tonu tusi, whai mai la ia o le nei, ua tuuina mai pea o ia sao atu I ai, o isi mona ua le sao atu I ai, o ena mua I tala I ina hai le tala le lei, ona o le whaalonga tā. Le lau tanga whaamtatala, breakdown le lei atu ia te oe, ina ia mawhai, ona e maua le ata le maua mai tonu, I le whai upa tonu. Tato wa mua whai upa tonu, ngai nunga nā, wha mai. A wā tātou te sao atu I le malolonga, o I tātou o e ua whaatua tua, pei ona whetalai mai o ia, pei ona o tau tō I lo uita, la tau te le sao atu lava I lo malolonga, e te maua le whetalainga le atua, la tau te le sao atu I lo malolonga, e te maua I tutonu le salamo iwa 5, whai upu sumatasi, okay? Salamo iwa 5, whai upu sumatasi, umatato wai, na e te maua I whase, whamatala le atua, le au vaenga ia na au mai le atua mai tonu ai kupito. Amen? Na au mai tonu o ai fo ele toa ia Israel mai kupito e ave oi kanana fo mai la il tala tuspa ia o la sa o o la na ave tonu kanana ai fo mai le tala le toa ele o le malolonga le na la fa apeta ngata ai la fa ai o ina le malolonga le li pa no amen to fai mai la I o le afoi o fai upule afoi e fa mai a wā ua whai mai le tasi upu I le aso fitu ia le lautu mai le aso sapati fo mai a wā ua whai mai le tasi upu I le aso fitu ua whapea mai na malolo fo I le atua I le aso fitu I ana ngaruenga uma amen o I rola lewa langa mai ono o I fos whai upu lea
e tala fia ngai le leipe a ave tutono la o nga las fitu. Le lai fa mai a wa ua fai mai le tasi upu le aso fitu ua fa pea mai na malolo fo ile atua ile aso fitu i ana ngaluenga uma. Okay, fa mai le fai upu e lima ua toi fa pea fo ile nei upu la tau te le sao atu lava ile malolo ngo le atua. E o lava fo ile sapati la foi mai la tau te le sao fo ile ha ile malolo ngo le atua fai upu lo ono foi mai. Foi mai ole nei ua tuuina mai pea ona ia sao atu i ai o isi mona ua le sao atu i ai o ena mua i tala ina i ai le tala le lei ona o le whaalongo ngata. O le winga o le whai upo e ono tu so lae e o mai lava le taimi nei o la lava i le polo misia le atua tātou te sao uma atu i lona malo longa. Kene, tu so o le taimi le tu le whenga tuai la sao mai i ai fo isa ra elu mai e kupito o i tutonu ai o Israelu ele o fa o tutono kanana ele fa pe o le malo longa na o le li le foi mai le foi mai o mal terminei o la lava ya e ia le polo misia le tua i le aso le malo longa lona malo longa foi o no foi mai ona to e tu upo ai lea e ia o le tasi aso lona winga ele i tau no i le aso sa pati le tele na fa winga ai le foi upu lea. No fai mai la i o tala fai upo i fitu fo mai. Ona to e tu upo ai le siaso. Wa to e tu ue le atua i le siaso. Le aso e tau nu ai tātou. I le malo longa o le li. Le fai mtala fai upo i fitu fo mai. Ona to e tu upo ai le o ia i le tasi aso i lana na fetalai mai e tā vita. O le aso nei, fa longo il tala le fai mai. O le aso nei, ina ua mavae o ia tausanga tele, pei ona fetalai mai, o le aso nei a faito te whaalongo ai i lona si ufufonga. Aua tau te whaamaa a yo o tau loto. Amen. Fo mai au tau whaalongo si ufufonga le atua. Aua ne o tau whaamaa ai i o tau loto. O le na whai meri whai upulea. O le aso nei, today. Ye e mai tau, this is the main o ile ia ilea. Le autu o le afoi. O mata upu le whamai. O le aso nei, today, for mai, ina ua mawai o ia tausanga tele, pei ona fetalai mai, o le aso nei, a whaito te whaalongo ai ino nasi ufufonga, aua to te whaamaa i o outou loto. Foi mai lai whaupewan, awa ana whaao o Iesua, e afo, e Iosua ia ila tou i le malolonga, po ua le ta uina i le atua o se tasi aso. Na he manino le leifo mai, o le nei, ua tuuina mai pea o le malolonga whaasa pati mo tangata o le atua. O la lava i le malolonga whaasa pati. Amen. O le tano whengu tuai fo mai la ia. A wā o le ua sao atu i lona malolonga, ua malolo foi o ia i ana lava ngā ruenga, whaapei o le atua i ana lava. O le malolonga la le nā, le tātou te iai, e le o le aso sāpati, o le tala no le malolonga o le li ipe a uma le lalolangi le nei. Tātou ngā luenga o maia, e whaafewhela na tātou wa oina. O le whai upo e fitu, le whai upo na e ta atia ai le main a foi. Le mea pito e siri na tā ua na whai mai. O le aso nei, ina ua mawai o ia tausanga e tele, pei ona whetalai mai o le aso nei, a whaito te whaalongo ai i lona si ufofonga. Aua tau te whaamaa a yo o tau loto, te mo tono salamo e iwa lima tato o tua salamo na. O ile iai le afoi. Le la fo e bel tato mta upu lea. Ona tele na mai out of context, be out of setting lea. Na afoi. Ia mta upu e. I tono mta upu iwa lima. O salamo. Fa mai fai upu e fitu ma le valu. Fa mai. A wā o le tato o tua lava ia o i tato fo i o le nuu ua whanga ina e ia ma le lafu ma moe. O ilona a ao, o le aso nei, a whaito te whaalongo ai ilona si ufofonga, awana i whaamaa au tau loto, e pei ona whaia i me ripa, e pei ona whaia i le aso nai mase i le vau. To te iloa ia fasi whai upa e walu na whamai me ripa ia mamase. O lai tala no tono e soto e sfuru mari fitu, whai upu mua e tau le fitu, ia por tusia numero alona mta upu e... nai tala no e te mi lena o mai tangata Israelu ua whaitio i le afo ino le mea. Ua whaitio i le imo meo... Afo i le eo se mea.
a tātou whai taula I whai mai, I le aso le nei. He's talking about ole fo I le aso nei, tātou e ola I numare, I le tusinan tātou whai taua nei. So tango e watu la ia le mea lea le o te whai atua I le o sao, ia le si ina mai le mau lea. E le toa tele o I la tau o lo si I mai le mau lea. Tono tu se e peru, tu si anen tātou iai. Amen. E peru e wha o le whai upo e fitu len tātou tano wha mai, o le aso nei, ina ua mawai o ia tau sanga e tele, pei ona whetalai mai ai, o le aso nei, a whai to te wha alongo ai I lona sifofonga, aua to te wha maa ai o tau loto. O lena tala noa le whenga tuai le tū la whono, right? Lena tala noa mai le atua I nai le tū la whono wha asolo mai ai. Tātou wo o mai no I, le la tātou wo e wa aile wingo le tala le no whetuai, o le aso le nei, after la noa mai le atua, aua nei wha maa alo loto. O le mataha upu e wha, e iai le mataha upu mua ma le lua ma le tolu. Ta tauna e alu mua e whai tau lumaina, po o le ale mea lai tala noi lumaina, whato a kuautu mai la I o whai upu lea. Amen. Tato wola le mataha upu mua. Whai mai le tala le atua le mataha upu mua lava e peru, whai mai, o le atua, o le na whetalai mai ana mua I o tātou tama, e le au perofeta. Na au wai mai I tonga fiti ese, na tala noa mai le atua I le whenga tuai I le tū la whono ma perofeta. Whai mai no le whai upo e lua, ua whetalai mai o ia I tātou I nei o na aso e ngatai e lona alo. O laua tala noa mai le teimile nei, lai tala noa mai lona alo Iesu, e leo toi tala noa mai se tū la whono. Peto e tala noa mai ime, o lawa tala noa mai Iene atua I le taimile nei, now he's talking about what? Lawa speak through his son. Whai mai la ia, o le ua tofia e ia e whai mea uma lava mona tofi, na ia whaia fo e ia mea uma, o ia o le pupulo o lona mamalu, ma ua matua atusa lava mai ia, o loo whaatu mawina e ia mea uma lava ilana afionga mana, na ia whaamamaina e ia lava atato wanga sala, o na nofo ai lea o ia I le tūtau matau o le siri ese, o I lunga ua whaape ona siri ese o ia, I angelu pei ona sili o lona suafa, ua maua I o lātou. Amen. A e whaitau I, e le o toe tala noa mai la le tua I le tū la whano. O le o tala no, o ina I le fwai upu le I le amatanga lava. Na whai mai, o aso la, na tala noa mai ai le atua I le au perfeta. I le taimile nei, today, o le o tala noa mai through his son. Tato worola I le mata upu e wha. O ina le ala ina mafua ona whai mai le fwai upu le wha, fwai upu e fitu. Whai mai, o le aso le nei, Fumai ona toi tu upo ai lea e ia I le tasi aso I lana na whetalai mai e tā vita. Fumai la ia, o le aso nei, today. Fumai, ina ua mawai o ia tausanga e tele, pei ona whetalai mai o le aso nei, a whaito te whaalongo ai lona si ufofonga, o ai lo whetalai me ile tua. Sa pati, po le tu la fono. Lena tato whaitau tusi mua lea. Lai tala noa mai, wa tala noa mai le atua I lona atali. Through his son. Fai mai lor fai upo e wha. A tātou wha alongo lo I lona leo today, his son le wa tala noa mai ai. Fai mai, o le aso nei, a whai to te wha alongo ai I lona si ufofonga, aua to te wha maha ai o auto loto. It's talking about Jesus. It's no longer talking about the Sabbath. I to tonu la le tusi le man ta upo mua tau le fai upo sfumaltasi. O le si mai out of context, poi out of setting. O le lai fi nau mai ai, ai le ia lue fai tau mua, fai upo mua, mta upo mua, mta upo e lua, man mta upo e tolu. Ina ia malama pe ai se ale me wala, ina au mai le fasi mea lea. Na saula io o le si inga mar fai upo ngakar fai upo sfumal kasi. Ai fa ferfu fai upo sulua fa solo ilalo. Na wo sui ai le vaenga, la utala no ia Iesu. O Iesu la, e au ai oi le malologa. Ele au oi le sapati. Ele tau si ino le sapati. Pe au oi oi. Ono le mata upu lea. O le tele na au mai e nisi ma fina wai. Ma fase se ina itangata. Tu so wa au mai le negative side of the scripture. Ai ku le positive side. Tu so wa mecha le maino le tuspa ia. Ai va ese le mecha le tuspa ia. So now we mecha the minor. Ai le mecha le mecha.
No fai atu la ia. E fa au ta tonunga le na fai tau wala tu spaia. Ai ol mata upo fa. Fai kau mo fai upo mo ka upo mo lua mar kolu. Po le hale me ala tan no ai. It's nothing to do with the Sabbath. O le au mai I fa to amamono mai I na le tala no I le malolonga o le ali. A le o tatu fai tau atu. E tatu te le mo le sapati. A le go fai mai nga mai for sapati e le yo foi. O tau loa na alu yo sua fa au tangata I le nuu. E o ale tai o tu la fono mo se. E le I au le fanua. Wai, e le se au se tu la fono. Amen. O le ala uto e tala no mai ai le I fai tau ala muta upo e fa. Fa mole. Pea e fia malama. Halu mo e fai tau mo fai upo mo. Mata upo mo. La fai mai tala no mai Iesu no na halu. Amen. Uma tala no mai no na halu, tala no mai la ia mata upo lua, fa solo mai ya. E uma mata upo le la wala fai mai lo tala no fai upo sfuma fa su todo fa solo ngai lunga. La tala no mai fa o Iesu ta to sta ulang sili. La wa sui fo le level o la fa solo tua. So o to ile mata upo ole tau sa pati le mai tonu I. It's not a major. Ele o se meo a veri fa mama fa o apostolo. Por tangata le tu siel tu sila. Ele o fa mama fa I ai fa tau Atua tu se e peru. O la fa mama fa ya Iesu. O le taimina nei, wo au mai wa major le meta o le maina. Ai tu o le major le tu spaia. Po o le mele tala no yai. Amen. Te no le fainga mo interview. Tangata I o tu stala. E ma fai no e fai le tu stala. Nga mai la ia oko mai ngai fai upu, ka mai fai upua. Ai kipi luma la makanga kipi kua le piko I kua. Ai oko me anga o le me fa maria ina ai no latu tai tonunga. Me na ale no fai atu. O le se I mai foi upu le out of setting. O le oa. I to tonu le mele nei. I lunga fai upu mo tau fai upu sumatasi. O le au mai le negative side of the law. Ai ngalo Atua ai le positive side le sau mai lunga fa tau ya Iesu. So o le mata upu la lea. It's not talking about ele o mai te sa but so it's not applied. O ia, o le tala noa, I le malolonga o le li. Amen. O le fai mai, e le I safo me na sau yo sua fa au lea. Na te fai tau le tui, I le fai upu nei. O le utala noa mai, o le utala noa sao mai ya, I lea. E tatu te mo le malolonga ya Iesu. Tatu ora tu se mata yo. Amen. Pena o fai atu. Mata yo sumatas. Hallelujah. Tau whai tali le mata upu lea ona a fwoi no le mea. A wane e le fete e nai le tu spaia. Be honest. I tono tu spaia e le fete e nai. Ai fete e nai tangata na lato whai tau o le wha au wa tātou I whai tau tu spaia. I wha mali e hina le mea lai tātou te mana o tātou te tonunga. Pa o le au o matu sia tonu tu spaia. I tono mata upu sfumatasi. O tātou mo fo ile tala fo mai o le aso malo longa tātou te malo lo mai tātou ngā ruenga. So let's go into verse 20. Fo mai, o le ala tala noa I le judgment, okay? O le o tala noa Iesu I le mata upu lea. O le o tala noa I la Iesu I le teimi nā le ungo le lalo langi. Le la yei ma le malo longa. Le fai mai le toa tele le apalai me tangata le sa pati le se I mai out of context I. Okay? A le la uva ai tu I le na fa matala Iesu le matai no ta suma tolu o I o le ali o sapati. Ta upo sfuma lua na I lumatu. A o tua I le la tatu fai tau fa mai. Ona fa asai atu ai lea o ia I a ai na fai ai le tele o na vavenga a wala tau tele I salamo. O I ta lofa ia te oe ko asini, o I ta lofa ia te oe petesaita. A wā ana whaia I turo masai tonu o vavenga na whaia ia te oto. Po ua lewa o na lātou salamo I le ie tala ma le lefu. Fuma, o lea, excuse me, o te whaia tua ia te oto, e feo lolo turo masai tonu I le aso wha masino ia te oto. O oe fo'i ka panaumi, ua whaia ina e o I le langi. E la fotuina oe I lalo, lava I se oli, a wā ana whaia I so toma ma vavenga, o vavenga na whaia ia te oe, po ua tu mau ia ua o I nei ona po. O lea foi, o te whaia tuai ia te outou, e feo lolo le nu o so toma I le aso wha masino ia te outou. O lea lava I tu waso, ua whetalai tuai Iesu, ua whape atu, o te whaafetai ia te oe lo utama, o I le langi, lea lii o le langi, ma le lalo langi, ina ua
e na nā ia mea i e popoto mai e ata mamai, a ua whaalia atu ia mea i tama vale vale. O lea lava, lou tamae, a wā o lou fina ngalo lava lea, whai upolua fitu whai mai, ua tuuina mai mea uma i a te au e lou tamaa, e le ai foi se tasi ua iloa le atali ua nao le tamaa. E le ai foi se tasi ua iloa le tamaa ua nao le atali. Ma se ua loto le atali e whaalia atu iai. Whai upelua valu. Whai uptaua le mai. Ia outou o mai a te au. O outou uma o e tinga ina mamafatia ia venga. O au foi e malolo ai outou whaperatania nai mo mai le winga au tuor whai ufu mai. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. For mai ai Iesu, tātou te o atu ia te ia, tātou te maua i le malolonga. E tātou te le maua la le malolonga le li, i le tausi o sa pati. Foi mai le mata upu nai luma i fo fululua o nai tala no ai Iesu. Ma tua le utala no Iesu i lea. I le whaamasinonga i le end of days nan tala no mai lunga. Foi mai anga whaiva avenga i aso koma makomoro. Ai wa levang salamo le tala noa. Foi mai i le aso lea. You know, le tala no Iesu i le judgment. O no o mai no lai utala no Iesu. Foi mai no tala Iesu o tau uma o e mafatia i avenga. Le tala no come to me all you who are labor. Foi mai tātou te o atu ia te ia. O ia tātou te mawai le malolonga. Le malolonga le tala noa i le tusi e peru. Le foi mai o le malolonga le polo misi e le tua. Le alai wha o ngā me tangata le tusi le foi mai o le tausi o le sāpati e te au e le malolonga o le li. No! I to tono le contest o le tusi. O na ua sui e le tua foi mai wa tuu po ina i e le isi aso. O na tala noa mai la i e ilo na alo. Amen. Foi mai la i or tala le tusi pa ia. A tala Iesu o mai e te au. Tau te maua i lea. Malolonga. E te le maua la le malolonga le atua. E te le maua i le sāpati. Po se isi mea. E te maua i lo na alo. Le foi mai wa. Le wa tala noa mai le atua. I le teimi nei. E ala i lo na alo. O Iesu la. Le au o mea umalava. O Iesu. Foi mai langa o tu uina uma i ele atua i elea. Foi mai o manu ia uma. All the blessings is in Christ. Lona winga. A fai e te maua le malolonga le atua le tausi o le sāpati. Lona winga. E le o la vela le blessing ngai tutoni a ke riso. Wase se la tu spaia. E fai mai tala tu spaia. All the blessing. All the blessings. It's in Christ. It's in Christ. Amen. O Iesu la. Ia ini sina. Tala noa mai. O na ola tu wha mamlama tu sina. Okay? Ono o ina. O lo o tele nisi o lo o le malama i tutonu ina. Ono la wo oto mai na whai upu mua tau sfurtas. Whai o le au mai o whai upu out of its setting. Ai mumusu e whai tau le alunga i lalonga ukala ngoa ilo ia Iesu. Amen. Na utala noa ilo o Iesu le li sili. La foi. E sili atu. Amen. O ia na le utala noa mai e i ona aso nei. E le o tue tala noa mai la le atua ini a foi. Ini tu la fono. Le utala noa mai lo na alo. Fo mai le o tala tu se yoelu. Fo mai e na tutu uina ai. Lo na nganga li lingi fo e lo na nganga ya te tatou. Na tutu uina le tu la fono. I tu tono tatou loto. Fai tau le mata upu e lua o le tu sia e peru. Ma le fai mata upu e tolu. Amen. Na e matua i manino le lei. Le wha matala ina mai. Mata upu mua, lua, tolu. Ai te le ialu e kuautu, mani mata upu e wha. Amen. As uma foi onga fai kauru fes vaenga nga. Fa solo lo fai kauru se uma. Se io ile autu me na tano me Iesu. Aua le amaya na ole vaenga o portion o fai upu. Amen. Ai misi a ko vaenga ta ua. Ona mecha ilola i ole me o mecha le tuspaia. Amen. So, o ile tu tono le mata upu lea. Na mafua na ofia pa iei. Ono na umana o lava i matuai. Fuli uma maane. Ina ia awana i toi ea. Ina awana i toi sausisi toi whaapea mai. O le aso lea o le aso sao le tapua iei. No. Yes. O Iesu. Te loa nai tala no fo ia. E o lava i le manu. Mantua le manu le na. Le whare whitawhai. Amen. E le o toi iei nā le atua. Hafo usui uma ele atua. Ele o toi pa ia se fale wa pa ia le tangata. Ele o toi pa ia foi se a foi no le mea. Ele o toi pa ia se aso. Wa pa ia le tangata na fai le aso.
Amen. Mena tu fai tuai. Ele o mana ole atua tatu te sao atu nisi mea. Ai mana ole atua o wha manu yanga oma o loo ilo na halo. Jesus. Amen. Ele wha apela o tu tu la fono. E pa ia tu la fono. O la lava la ele malo longa wha sa patina tano tu sina e perefa. There is still. O la lava ia ile aso malo longa. Ai fai mai la tala tu spa ia. Na fai le sa pati. Ai le isa fo isasi. La lava tu mau tala le atua fa mai ia. For my ele sao atu sei si lo malo longa. Even the Sabbath. For my ele sao atu sei si. For my la ia. Ua toi tu upo ele atu ele isi aso. Now. Today. Ole ala me la tano Iesu. When he's talking about today. For me la tala just ia atala noa mai le atua. Aua ne I faa. Afo faa maa aino tato loto. O aila o tala noa mai le atua. Na te mo tu tono na e peru mua mua. Ele o tu tala noa mai le perfeta. O la o tala noa mai lea. Lau tala noa mai lo na halo. So Jesus, he's the center of it all. Amen. O lo tau sia la, o le tū la fono le tua, fa mai wa ia tosi I lo loto. Amen. I lo loto. O la la wai to tono lo loto le afo, ino le mea. E ingisi wa afo, o lau fai mai. Mai o longo inga wakanga le fasio kangaka, iwa va aile iai. E fa ale tino le fai tau ngol tu spaia. Ia fai ngakala ngai fa ale anganga tu spaia. Ai ama fau fale tino le tangata. O no ore fa pena. A o tuspa ia. A e talia Iesu. Tato umai o talia Iesu. You know straight away in your heart. Le tala noa to le anganga o le atua. E se le mea nai te faia. Amen. E te le faisia. Laua tai o le anganga o le tufu. Le tala le tusine tatu fai te fomai. O ila to umai sa vali le anganga. E lo ilalo ila to le tu la fono. Amen. Hallelujah. A fai te lo ilalo le tu la fono. Hey guys. Se ola o ngai o tangata whaolaina. Amen. Ia tāua ia te tato. Te no le mea o tuspaia. I always say this. Tango e whai tau lo tuspaia. You know, I always encourage us. Whai tau mani mata upu mua se i o le maka upu muli o le tusina. Na whato a e anu la i e oto ma se foi upu. Asia, ina ia e malama le lei. I le mafu anga nā la ina sauru fasi foi upu le nā. Peno whai toa o le tustala. You know, wala unga ruenga I telo teimi I asfarile whaila editing o unga ruenga. E mai mo meo interview o kaunga kipi. O le tele lau teimi. O ke malama le leia le amakanga ma le whaiunga. A kipi mai la se mea I le o nātu tonu. E afo, e tatau ono o iloa. E sa o le tala le whaamatala I le amatanga. Sa o le tala le whaai uai. Ia, tu so lau summarize uma ende lua. A lau momongo mai tu tonu fasi mea le so. E tatau la ona tutusa uma tu e lua. E tatau ona e kango summarize pe tatau whaapu upu le whamatalanga mai o luma. Whaapu upu matua. Ona au mai lo la iu o oto marfo upu. O lau a sao lo na au mai ngai le winga lai au mai ai. Amen. Ai aua ne ia, ne I oto mai na o le mea lea. Ai ki ia I le amakanga, ki ia I le whaiunga. O nga o mai lola ia foi mai. Wewa ai o sa paki o la so malolo ai kako fo mai foi upo sultasi ia tato matuanga lulue ina io tato mo le malolo ngole li foi sultasi. Tato o foi sultasi ono you know. Tu se Peru. Hallelujah. You guys, tau malama el tato matau. Foi upo sultasi. Uso foi mai no foi upo sultasi foi mai ole nei ina tato fina uia ina ia sa o atu ile na malolonga. Ne ia se tasi pa u ilona fa o ilola to fa longa ta la tala noa ya te tato uma fo mai tato fina ia mawalo na malo longa ai mana tu auto ele o tala noa mai Iesu le tu la fono lo tala noa mai ai ilona halo a tato fina la ia mawalo na malo longa lena foi mer tu se mata yo fo mai Iesu o mai ya tau o a o to uma o ea ngalulue to te malo ya tau o a o mo wai lo to malo longa o le malo longa la na o le ile ta no tu spaia e fatto a e mo na le malo longa o le li ya Iesu. Amen. So o le no to walu to fa matalana ina ia aua mo tato umala wala va so se o nga la o ia tau alu fai tau a tortus ona e malama lo la ia ile nganga lai nei ino tau mafai ave ese ia foi ia le sun class fa ile por sun class o tatu tatunga ai ka ngiva ese le makanga ki mai ai ka ngoi fai ka mai ale tu spa ia no face value nei fai tau mo fai mo se ia tau moli e ese le mangingo ka ki mai it's all talking about Jesus.
Amen. O le tele lau taimile nei, o tau mawhai ai oto mai se mea ina ia whaamali ai no lātou taitonunga. Ai ngalo a koa, le whai upos fururua whaasolo i le whai usuruongo. Lewa kalangoa ia Iesu. Ngā au mai la i o le mea le o anga o le kuspa ia. Ai mai ino pe se mea le o meitsa le tuspa ia. Ai kuku le meitsa le tuspa ia. Amen. E tā hualo malama o ile fiong pa ia le atua. Whai tau la whai upumua ta upumua mua. Lua, tolu, wha, lima, ono, fitu, valu, si o sfuru kasinga o kalangoa me whakua, wha solo atu i lunga. Mātango fie i ole mea, nei tano me tuspa ia. So simple and clear. Amen. So simple and clear. Mena whatuai, tātou tāngo fia tātou i e afo ino me. E whai le la foi. Whai tau atua le tusi wa tātou wofo nei, whai tau male tusi rei nei. No, I encourage you guys, read it. Oi whai tau mai le mta upu mua, lua, todo le tusi leo e peru. Se i ho le mta upu e wha, ona eva aila ia, matua i e sari mea le tano mai e. Manino lelei. It's all about Jesus. La tala noa mai a Iesu, uman ta upu wha solo atu, tala noa ia Iesu, o iono stau langa sili, tala noa mai a tupo met sa teko, wha solo tu aritine lafu ta upu lea. Ngai wa aila ia, o le kele io mea lai kala ngoa mai lunga. E esi anem, this is not a major. Amen. So now we e malama o le malo longa o le ali, e te maua ia Iesu, e te le maua se sapati. A walangi koe wha sei nei tato. Amen. O le ale asu e tapua iei, asu sa, tapua i ro o le asu sa. Amen. Tapua i sa o loto, me leo tala tusi ai fo. Kalatia, mai o tātou tū mauri sa o lotonga ia ke riso. Amen. Yo tātou tū mauri sa o lotonga na, tātou ia ke riso. E one ingalo ia te tātou. E eile le mta upuna te tonu na, nana whamai le tala Iesu, whawhenu tō whamai a te au o lea. O lea li ia tō te le whai, e me te whai whai. A whai wa e muni a Iesu. Whai mea la whamai Iesu. Amen. Whamai rana mta upuna es fumatasi. Whamai, amen, whai unga. Amen. Hallelujah. Let's go there because e mana ia le tātou whai tau ia. Mta upus fumatasi. Tua whai unga le mta upuna o tano tune. Whamai whai upa e valu. Lua valu whamai. Ia o tau o mai a te au. O tau uma o e tinga ina mamafatia i a venga. O a ufo i malolo ai o tau. Ia o tau a moina la uamo. Ma ia o tau wha o ha o ia te au. Awa o ha o le anga malu. Ma le loto mawalalo. O na maua le o tau o le malo longa mo o tau wanganga. Si, e ele me te alo i muri ai e su mawhai. Amen. Fa me te wha o ha o ia te ia o le anga malu ma le loto mawalalo. Fo mai la ia, o na maua le o tātou, le malo o longa o tātou anganga, o tātou ngā lulua e le teimine, a e fia mo le malo o longa o le ali, te maua ia Iesu. Fa a o ha o ia Iesu, o na e maua la i o le malo o longa le tano me tuspa ia. Amen. Wa umala na wa walu tali le a fo yupo nei. E ia nisi o tusi mai le faalinga, pa it's not applicable i le tele o ta upu au mai tonu faalinga. Ele apalaia. O la le mai mawela le e nei fiafi a. Ai o la fa peona tatu tano ma tatu taimi. Ai le la tatu tano noa. I se tasi o vaenga ona o lo o fa peo la fa uma mta upule I ona no mana o ia vali le mta upule ia malama. Amen. You guys understand? To mamla maya. Kau fa kulo ka leo. Amen. Ai se o to alu to so o tatu. Ai se o alu to so o tatu mta up. Langa le kakala ngor talo. Amen. O le tatalo. O le mea pito I sili lea o na tāhua. A o lea lau ke fia pa I le mata upuna. E na ala na uwalu I. Na uwalu e koso ale pa inga ia. Inga ia mawhai ona awa nei koe lue lau sa. O le wa e maua ke riso. O mauro. Mauro I limo Iesu. Ma Iesu au tau tu mau ia te au. Tu mau fo ia upu ia te autou. To te hole atua. Let's abide in him. O le tātou a mio tonu na Iesu. Amen. Ele isi tātou ami o tonu. Ia tātou whaawa o la tātou matai. Amen. Praise God for Jesus. Amen. Praise God for Jesus. Hallelujah. Amen. Man, praise God for Jesus. O te lona o tō malama. Amen. Se I vanga nai. Le tangata o lai. Ele o whaalongo ia malama. Anai whaalongo I whina mai ai. Amen. Hallelujah. A whena tapua I le sa. Ia makua whailau vi inga I le atua tapua I sa o loto. Ile ko ise me koe whaanga wo umana whaasino mātu ia whionga le atua. Ia e mauti noa. Hold on to Jesus. Amen. Alu tato ole tusia. Efeso.
Se ko sui kasi ka ko kia langa lenga ulakui. So longa ko so lo mulia le menga ko kongi ale kia ko mi milo ku lo ka ko pi o nga le la ka ko fa o ka kom ka upule so o te lo afo. Il te lo vai aso ina ia mafai ona foi. Foi no le mea. Ia mafai ona fa malama ia foi. Ia vai nga ia. Tato wo ile tusi e fesono mta upo ono. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Peno fai atu so se taimi lava tatu te o ini tusi. E se lo u fa malusi au ya tatu e fai tau atu le tusi. Amen. So se taimi lava tatu te o ai e fai a felo ko fa kia o le laka ko kusi e feso e ono. A wone ngalo ya te oi. Ya tato o fu e fai tau fe feso mo mua lua tolu fa lima ono pe e se ali me wala ino o mai ilem ta upulea. A se a one tasi ale tala le tala no ato ai tusi. E o ma fu ona vai mta upo mua lua tolu fa lima ono. Ine ia ma fai ona su e fai reference. A ole me ai e kasi le kusi a ko ar kusi nga ave ya e feso. Amen. O le ala ia e lopo le ale le fe au ato a me le amatanga. E o mai tua i. Amen. Ta ua i o lo fai tau ato le tusi. O le tato te ilunga te talo ia ai. You know, le la utam fai te pi pe ya Iesu. Malau me fai ai mese lava oi. Amen. Ka tu o tusi e feso yo no. Ska ko kaimi. Oi, ai se kia ka ko kaimi ia Iesu. Fa mali tal fai upu e se fulu. O usoe o le toi upu le nei. Ia o tou loto te tele i le li i male maa losi o lona mana. Ia o ofu o tou i ofu tau ato toa mai le atua. Ina ia o tou mawhai ai ona te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. A wata tau te le tau matangata a o ali i sili mawhai pule. Ma li i o le pou li uli o le nei lalo langi. A toa maa nganga leanga i mea o i le langi. Amen. O leo tātou o mai i whamele tala Apollo. A wā tātou te le tau matangata. A o ali i sili mawhai pule ma li o le pou li uli o le nei lalo langi. A toa maa nganga leanga i mea o i le langi. I the fact Peritania is talking about the what do you call? Let's tell Noah i le principality of the air. Lono winga i lungo le air. I kama i le tātou te tau. Ali i sili mawhai pule. Peno fai atu. Ai tātou tele i o mai i le mataha upule le taua lea. Tātou hoa mua fai tau. Po ha me no mai luma mataha upu mua lua toru male. Amen. Wai le ke i o mai i sa i le mea lantana no me le apostolo i luma. Tātou hoa mataha upu mua. Amen. Te fia fai tau mai le Hallelujah. Kango koe whai mo lau. Hallelujah. E tātou tele i o ruma, tātou te o mo whai tau mai le. Tā upu lea. E feso le mua. Len whai mene tala paulo tātou tele o tau matangata. Alo tātou tau mali i sili ma whai pule o le vani monimo. But I really want to show you something tonight about prayer. Man tu o lo futau den tātou tanoai. O lai tala noi lo futau den tātou taula ia whaaleanganga. E whamai tala tu spai whai psumal vanu. Mai ia whaapupula ina mata o tau loto. Ina ia o tau iloa le winga o le whaamoe ua ilona vala au mai. Ma le winga o le faula i ngā mea le lei o ilana to finga ua sili ma le au pa ia. Amen. Foi mai la foi le tatalo o Paulo foi mai ia whaapupula ina mata o tau loto. Ina ia o tau iloa le winga o le whaamoe ua ilona vala au mai. Ma le winga o le faula i ngā mea le lei o ilana to finga ua sili mo le au pa ia. Ma le winga o le sili ese lava o lona mana ua ia i tātou o e whaatuatua e tusa ma le ngā luenga a lona mana tele lava. Na ia matuanga lue ai i a ke riso, ina ua toe whaatuina mai o ia na ye ua oti, ma wha nofo i a te ia i lona i tūtau matau i mea o i le langi. Amen.
Whamaina lo whai upu e lua tasi, e sili lava ia li isili uma lava, ma whai pule, ma e ua malolosi, ma li I mai ngō uma lava e tā ua, e le ngata I le o langa nei, ai o foi I le atali. A tātou whai tau mai whai upusuru valu tau surtasi, lai tala no ia Iesu. Fo mai ua manu malo Iesu, o la ua manu malo ua pito I lunga I lea. Whaasili o ia li isili uma mwhai pule. Le mata upo e ono le tātou tala noi nei, fo mai le tātou te tau mali isili mwhai pule. Amen. A leo tātou o mai I tātou o whai tau le amatanga o tala. Lana whai mai le tala la apostolo, o lau o Iesu, o lau manu malo, o ia laile, tumutumungo lea. O ia lai pito I lunga fo mai e sili lava ia li isili uma lava ma whai pule, ma e ua malolosi ma li, mai ngō uma lava e tā ua e le ngata I le o langa nei, ai o fo I le atali, whai taula le whai upu luas fulua ma lua tolu, e se le tā ua whai mai, ua ia tuu fo I mea uma lava I lalo o ona vai. Amen, whaalongo, tu so lena tala no ia Iesu, fo mai o ia laua I lunga o lea, il tumutumunga. Fo mai ua sili lava, ia li isili uma lava ma whai pule, ma e ua malolosi ma li, mai ngō uma lava e tā ua, e le ngata I le o langa nei, ai o fo I le atali, whai mai lo whai upelua lua, ua ia tuu fo I mea uma lava I lalo o ona vai. Ma tuu ina atu o ia e whai maulu, o mea uma lava mole e kalesia. Whaalongo lo whai upulusu malua, si e vai le ata le tau vali atu. Foi mai tala tu spaia. Foi mai ua ia tu fo I mea uma lava I lalo ona vai o vai o Iesu. Na tu ina atu o ia e whai maulu o mea uma lava mole e kalesia. Weva ai se ulu e whai ni ona vai. Amen. Weva ai se ulu ai whai ona vai se tu lor whate ta inga. Weva ai se ulu ai whai ni ona vai. No. Amen. Ai se a e ile mea ta ore tino. Amen. Tato ola le whai upuna e lua tolu wha mai. O lona tino lea, o le tumu o lena te whaatumuina mea uma lava I mea uma. Amen. O Iesu o ia o le ulu, o le ekalesia o le tino, mona vai. Fo mai wa ia tu uina uma atu afonu. Fo mai tala tu spa ia, wa ia tu uina fo I mea uma lava I lalo o ona vai. O fea iai vai, e lalo le tino. Amen. Ele ese le ngolo ulu, ese le ngolo tino, ese le ngolo vai. Amen. Ele ese mea na, ele fa pe sau le ulu o toma, ai sau le tino o foi, o simi, ia ai sau vai o lusi. No, e tasi ya Kevin. O Kevin, ele ulu o tino ma vai. Fa pe na foi la ke riso, fa mai o yo le ulu, o le ekalesia o le tino, ma vai ia fa mai o tu ina umai lalo lea. O mea uma wai lalo vai. E tele la tangata e tali tonu. I le taua whaale anganga, e tele tangata e tali tonu o mea umalai lalo vai o Iesu, ai le tali tonu o lai lalo vai o le ekalesia. Ele o tali tonu o the authority is under the church. Ona foi na tu ai Iesu. Fo mai na ia tu uina I lalo ona. Mo le ekalesia, mai uia tu foi mea umalava, I lalo ona vai, excuse me guys, ma tu ina atu o ia whai maulu o mea umalava mole e kalesia o lona tino lea o lo o tumu o lea na te whaatumu ina mea umalava I mea uma. O Iesu la, o Iesu o ia o le ulu, le atale au mai I, o le e kalesia o le tino, foi mai o mea uma o lai lalo vai o le tino, vai o le e kalesia. O le ekalesia o oela maa o tangata o le ekalesia. O le sawa vari tātou I le manu malo. A to e tala nola tu spa ia fome o lo tātou tau mali isiri ma whai pule. Lona winga, we are fighting from the winning side. Ono foi o tātou la I le pule. Amen. A le tu si e tonu mta upu mua mua. Amen. O le tu si e tonu mta upu mua mua. Fa mai wa faato I lalo ina Iesu ali isili uma ma fai pule uma o le vani monimo o lau wa nofo ia I le tuta matau o le tama fa mai la ia o ia wa tu ina atu o ia e fai maulu o le pule uma wa I lalo vai o le ekalesia e le eise ulu e fai niona vai e iene meta o le tino which is the church. Amen. Na te mo I tutono le tusi ale korinito. Ameni. Na te mo tono le tusi ale mo korinito o lo mta upo sifuma le lua. Amen.
Pia no fai atu, mau umai o te vatua. O e fai tau mai mta upu mua. Fai tau uma mta upu mua fa solo mai ai na ia e malama. Pia e se ale mea nala, ina si i mai foi upu nei. O tatou Bible study. Amen, we study the Bible. Amen. Pia no fai atu, aua ta donu ono wo fai atu ai. Tali tonu a oi no wo e fai tau ma esu e la fiong pa ia le atua. Ia pesa o ngai mea ka ke pese kuai pese, but read it yourself. Amen. Study for yourself. Fai tau atua tusi. Ona e malama e ala ia. Amen. Ona e malama e le oe ia. E le aima se fina unga. There's no thing unga. Pe atato tu e fai tau le whenga fau. It's all about Jesus. I'm telling you, atato wone e fai tau. It's all about Jesus. Amen. Mo mele lo fai upos fulmane lua. A wā pei o le tino ua tasi ia. Mo ona i tū tino e tele. A oi tū tino uma e ui ina tele o le tino e tasi lava ia e wha apea lava ke riso. A wā foi o le anganga e to o tasi na papati so ina ai i tātou uma i le tino e tasi po o le iutaia po le eleni po le polonga po le sauloto ma ua wha ainu mia i tātou uma i le anganga e to o tasi. A wā foi o le tino e le se i tū tino e tasi lea ai peitai o i tū tino e lasi. Amen. O oe maau o le tū tino o le tino ke riso. Amen. Na e tara no ai a whaitau o le tele le vaenga na la ulalo fa mai le complain vai lea. I le complain le ulu i vai ia malima i le complain le si pato le si tino le si tū tino. O la e tala noa i o le mera te whai atu tau wha mautu o tu i o le e kalesia o le o tu so tatou o le tino ke riso. O le pule la lai lalo vai o tatou. Lono winga ina ua tātou tala noa loi le ofu tau na tala noa le tusia e feso e ono le tātou tala noa ai le no whai atu ia o tau e le o se ofu tā e le o le ofu tatalo. Amen. Pea tātou whai tau fo mai a wā tātou te le tau matangata a o li isili ma whai pule ma li o le pauli uli o le nei lalo langi a toa maa nganga leanga i mea oi le langi ia tau ilo ma fau wa umana whai mai tala apostolo o mea umalai lalo o tātou vai. Amen. So now we understand all authority is under our feet. Oi po le po pule umala we lalo tato vai le vai o le ekalesia po le tino ke riso. Amen. Ona fai mai no winga tato fai tau le upu le fai upuna. No winga le tato te tau atu le tu manu malo. Amen. O tato e manu malo i le tu le e pe o laka pivo le ke maka ai na wa e loa ngai maka ngafi nang malo le blues. I le fuela we ko makamaka e pe al kalonga ke makamaka yo la uma e makamaka e malo ka ko pi fa penala ai o le mele fa metal dus pa ia e ila foi ile la ngal of tau fa mela i o tal fa upsu tonu o le mele i o totanga ai i ofu tau atoa. Amen. Mai le atua ina ia o tau mawhaia ona te e atu pe a o i le aso vale pe a uma ono o tau whaia o mea uma to te tutu mau ai lava o le nei i nā tutu mau ia o tau o fusia o tau surunga titi i le wha maoni ia o ofu foi o tau i le ufi whata whata o le amio tonu ma ia wha se e vai ino o tau vai le sauninga o le tala le lei o le file mu ia whao popo i nā mea uma o na tango atu i le tali pupuni o le wha atua to te mawhai ai o na tinei o u whana mu lava o lo o leanga ma ia o tau ave le pulo tau o le ola tanga ma le pelua le anganga o le afionga lea le atua. Fo maila ia o tau tatalo i le anganga i aso uma lava i talo talonga ma whaatonga uma. Ia o tau matala pea i le nei lava mea ma ia matua tau sisi i le whaatonga mo tangata pa ia umalava. Mo a ufoi ina ia tu ina mai le upu ia te au ina ia o wha malosi o le tau tala atu ma whaailoa atu le upu o le tala le lei sa lilo. O le upu lava lea ua nono ti ai au le a le sa vali ina ia o wha malosi ai ona tau tala pei ona ta tau ona o tau tala atu ai. Amen. O le ofu tātou te tatalo ai. Amen. A o tātou tatalo lai le ofu tau le o tātou ia eiloa. O le na whai mai le tala le tuspa ia. O le tātou te tau mai le tu manu malo. A le na whai mai o Iesu lai le langi o na o mea umalai lalo o na vai. Amen. O la tātou te manu malo. Ai ia wailes kamanga ku se pe ke alua e pe ke
Kusa pe le ke alu le kaua. Ai ke le ilope ke mang malo pe le ai. Hey, lo fo mai tala le ala apostolo le amatanga le tusi. Fo mai o tātou la ilalo o tātou vai. E ila le mea tau le authority of the believer. Po le pule ma le mana le utu ina mai e ke riso ya te tātou. Lona winga, whaau ngā. A ola na vatu le ofu tau. Se makua ku lola ia mai tala le tusi pa ia ina ia mawhai. Ona e te te. Te te. Ma te te e atu ilea. Ile wha maa salo mai le ti Apollo. Amen. A o ni tātou te talo te lo na o umang kakala ngole vai nganga. E se le tāua. Fumai a o ni tātou te talo. A ungi kako wha avai vai le kari kako kalu. Ia mawhai ono tātou tutu. Ma kako kuku se ilonga lava e mawara tali le tātou whai tau tu se tani elu. Ia ma tātou vahenga uma lava na o te lo lai o lo wha manino le leiti tonu nale. La foi. Ia. Excuse me. Na o fa manino mai tonu na ile tu se tani elu. Le mea lai tupu le spiritual realm pa o te mi tātou te talo ai. A o le me pito siri na tā ua le tano ma tu spaia. A tātou te talo. Excuse me. Ia tātou tutu. Tutu ma tutu. Amen. O tātou papo stadi. O te wha manu sia le tātou wa. Tātou umalava ie o ma tātou papo stadi. I really encourage you guys to read your Bible. I always say that to everyone. Fai tau au do tu spaia. Me se lava whenga inga fau. Fai tau le awa onga wa umana tu sia le au apostolo. Le awa onga wa umano la tu sia. Po o le ale mea lai wha au tu yeitus tu singa. Au le ha fo ile. Peo te whai atu. E umana e fai tau le whenga fau. Na e loai. Everything. It's all about Jesus. E sau mei kua le whenga kuai. E o le whenga fau. Nga o Iesu wala e wha tau yei. Amen. O Iesu le au o mea umalava. Ono o ia lena. Ala me le lofa tu no o le atua. Amen. O Iesu. O lona winga. Ana le ai Iesu. Ana wha peta ua mea tonu ina i tātou tu la fono. Amen. Se manu ele ise winga o le maliwa Iesu. O le winga na o le tala lata no le apostolo. Ana ta a mea tonu ina i tātou tu la fono. Manisi mea. Mo ele au ngā Iesu. Amen. O tātou whai tau mai o manu malo Iesu o mea umalava la. O tātou wala au na. O Iesu. O le ola wha ia ina foi. E te ola wha ia ina mo Iesu. E te ola te sa vali foi. Te ita ia o ele nganga o le atua. Fumaina i o whanau o le atua. E te ita ia ele nganga o le atua. E le malama i la tangata wha alau langi ni mea nga mo ia. E le malama mai ka ngakara e whai kau a wha le kingo o kusipa ia. E whiu e whai kau e le malama i la e whai kia whai kau a kunga e pei a lewa ai. Pei a le whai kau i mo me solo uli fo i mo kwa le malama sea. Ona fo e wha le nganga. Fo meritala paulo o te tatalo ina ia tatala o tau mata wha le nganga. Asea, ona ava aitanga ta wha le nganga i tono tusipa ia. They see Jesus. They see mercy and love. Fo meritala tusipa ia meritala Iesu. Ana o tau malama i le foi upu. I le foi tau le wha apea. You know, e sili atu. Te mana o i le alofa. Na i loo taulanga. O te fia i le alofa tu noa na i loo taulanga. Meritala Iesu au tau malama le foi upu nga. O kou i loa lari ke leo lea. O kou i loa le atua. Po le a lava kaulanga ke whaia i le atua. E makware ka aua i le atua. Mo ia, se ilonga ke whaia mai lo whaatua. A ole mea mua lava. Fo mai o ia o le alofa. Mea ngangala i o ngā. Fo mai ele i maria o ia i toto o manu. Ma isi mea umaa ingei. O a umangi mea nganga whairi whenga kuai. Ele i maria ai le atua. Na o Iesu, the best. Amen. O ia o le ala. Upu moni maleola. Ele ai lava se tasi e ui atu le tama. Te ale ui atu ia Iesu. Na o Iesu le tumutumunga o mea umalava. Amen. O Iesu le tumutumunga o mea umalava. Ele o se sia mea. Na uman tatou tusina lelo tatala mua. Le folo fai atu. Koe ka hofia o koe fai kau. Amen. Read it yourself. From the, ta mua lua tolu fa solo ala ia. Se e fa longo ile atoanga atole me ala tano ma Iesu. E la tusina e peru.
Amen. O tangata Israel o kaka e peru ngai whaile kusinga. Ia e malama umele ako anga ngai kalango mele kusinga. Ia ngai kangola ia kuau tu mai o whai upo lai. Kuau tu sao mai lai. Lai tusa male mea lai whai mele tusa pa ia. Amen. Tino whai atu o atoa. But man, when you read the Bible, e tā ua lo si ina mele mau e tusa male a. Ina ia saole. Ia e loa le fionga pa ia le atua. Awana i whase ina o ilanga sa uti a polo whaonga mele tu e tele o iloa. Mena e no fai atu fai tau lau tu spa ia. Wai leima se mwhai onga whase inga o e pea i loa o lau tu spa ia. Mea lai tono tu spa ia. Amen. I always encourage you guys, read every scripture. Neno tango avatu, fai tau uma, make your own judgment. Pole hal tu langa nei, but I just put together for you guys. Amen. Ia whasa o loto le anganga o le tua ia te o tau, o mea uma e ia Iesu Keriso, o ia o le li o le sapati, o ia e maua ailo tātou malolonga, o tātou anganga, mai a tātou ngā luenga. Le aso le malolonga o le li, it's not through anything, but through Jesus. Amen. Whamanuia le tua ia te o tau sa moa, la toi tatala ma tātou toi me iloa, i le tātou tatalo. A o a umangis feside whatalun tā upu lea, loka ilo ina le tātou mta upu lea, a uni toi whalawe lawe inis, ia, ai tātou me iloa, tātou te oi tatalo i le anganga o le tua, ia, ma tātou o tātou no, le tele i o vaenga o tatalo le kakifia kalangoa, inoi, anga ko fia alu mo moe, e koso mo more pa i le kule. Amen. Vi ia le tua. Praise God. Tātou tano le tua mātou tamā. Whaftai lau upu. Whamau lalo i luma. I le neia fiafi ono le mātango fio lau upu na e whaamalama lama. Ha oa ima whaatonu ai o mātou tangata tamā. O tali tonu tamā o lo wanganga pa i o lo i tu tonu ia te i mātou. Ea oa ima whaatonu ia te i mātou. Feta lai lau o fio i lau whanau, a o lātou toi fo i e whaitau ma taha upu, tama, ngalua i ai lo wanganga, ta tala o lātou mata whaaleanganga i la paulo, se i ta tala o lātou mata whaaleanganga o mata i o lātou i loa whaalinga ma mea lilo lo malo, ai mese ia mawhai ona vai tonu ina lau a fionga tama, ia vai tama lau a fionga, ina ia mawhai ona tusa ma lau fina ngalo, whaafo i le vi inga le soafo o Iesu Keriso, o le mawala awa tuai nei, Amen. Amen. Hallelujah. O te loa nau o umona e tātou vaenga nau tātou prokalami. Tasi nau vaenga pito sidi tā ua lena ufi tā ua na nei. E sa o afionga umale a tuana tu sia ilo nanganga. A iei vaenga nai fwoi mai lena whaile tala a paulo fwoi mai. Ia tātou vai tonuina. Rightly divided the word of God. For mai ia sa o lova va no le tu spaia. Me nga lengo kong va vai ko yo ko rumar ku spaia. Si o ko kilo mai ya. Me lengi ma fai kau. Ya pulele o peke. Ai le agree. That's up to you. I already show you the scripture. Amen. I have nothing to hide. There's a doctrine me. Or ka ko main text ku spaia. Amen. Okay, wa ka ko study ku spaia. O ala vala ni sia o let's stay with the Bible. Amen. Whamanuia le tua ia te o tau Samoa. Whaaftai le neia fiafi. Whamanuia le tua ia na au auna. So se whata whaitaulanga. Ia whaapeo no o toile mana o le upua le tua. Ia whaapeo na aluelo na nganga. E me se foi. Mai a iloa le mea moni. E whaasa o loto oe le mea moni. Ia uone to iei se amo le polonga. Ia maamo to i whaateva ai oe. I le saolotonga o umona whai e Iesu Keriso. O le tātou malolonga sili lea. Whamanuia le tua ia te o tau Samoa, foi le vi inga i le li, whaaftai foi le mafuta mai tono mota malawa a inga uma, ia vi ia lava le atua, ia ole tātou plokalame na aso tofi, ia ka koe foi rola ia ili ka koe ta upor ta talo, ia ma le tele lavo niso vangala tātou talo noai, ia ai wha uma lona ta upule i, wa nau te iloa, wa makwa uma kosor ka koupa, koe whao, koe whaasima, ia oke iloa ngā, se i vanga nā i la, o oe wa e fioso i whafafo malipa, a nau wa uma na whau, ia le tūlanga wa e wa ai e fionga pa ia le, tua whamanuia le tua ia te o tau, ile nei fo ia fiafi o te alofa tele mo oe Samoa ia whaamanuia le tua te talo atu mo o tau ia a whaifo i ke ua e mangkua i forsi ia singa ika mai kiki au karusanga ia mangkua i whakako kalo le tasi alofa whaamanuia le tua ia te o tau Kevin o ruiva le nei manuia tele nei a fiafi whaasoifua ia
se ua iloa no finanga lo leli o ai se ua pule faatasi ma o